就是因海的 education ที่เขาจะกิจจังชับเราไปยอดตัวเขาไม่สตาร์นะภาษาคุยเราว่าอีกโปรแกรมเราเต็มมีตู้มีหยอนนะ海的 education มาอย่ารู้อย่าจอนเนี่ยบุกไปได้ชับเลยก็ดีเนาะ我就叫可怜，叫可怜叫。就早些感到古个，家乡古到古点边吃的古点边吃的贵，这古啥了？看着北疆，在我北疆年纪，这年古的我老家乡古嘛没感到，这年老母的家了，路路就知道里呢。你呢，路西好知道道理，家没家来下就上了就没 graduate， 这古啥个？别说到你呢，大家地了。từ cái soi chơi là các ngô cảnh đó là từ cái mi từ nhiều lo tao yếu tao là yếu tao là cỡ là yếu trang trí yếu thiết ba từ yếu cái từ mình nhiều và nó năng rộng cái thôi cho nhiều cái gì giờ bố trí我哋講下就係啦，有bố trí就我到時nhau để nó bố trí sao rồi tại vì chỉ năng mong sao là nó cuối sa là thọ bây giờ nhiều cái gì nên là thâu được từng xài thì được từng xài là ba về lúc chỉ nằm nói thế là ba về lúc community nó cả về lúc communityที่อะไรไม่รู้เดินบานนั่นเองเราว่าตัวคันโทรเราก็ว่าเจ็บกี่บอกดีจ้าแล้วต่อมาเนี่ยสิกี้นะช่างขาจอกขาหรือสิกี้ใช้เล่นเลยลูกเดียวเนาะว่าตาแกเนี่ยเสื้อเจ้าเราโตทีเนี่ยเราเทนู่นทิ้งก็ยิ่งซื้อตัวเขาเนี่ยแค่ไม่เฉลยยังนู่นตื่นสายต่อกูยังหมดว่าอีท่าบ้านเทียกับแต่อีท่าเราไปเกี่ยวมองเราไว้ลูกเดินบานหัวเด็ดวิ่งเผา soccer field ไปที่หัวไอ้ลูกวิ่งเผาelementary school เนี่ยไป Fresno 了 Minnesota 那么也只我一路วิ่งเผา soccer field มาที่จีนเนี่ยเดี๋ยวไปหลังย่อเราลุ่งตรงเนาะเราคือเนี่ยคือเสียดาวลูกเนี่ยเนาะซีดีโอเซ็งพอเนาะไปลูกJuly 4นะชิปริงเรียปตาไดท่อหายคือเนี่ยนั่นต้อแต่เราจอนู้เลยนะไปเนี่ยเนาะจีนนั่งนะจอนู้ไอเดียไปเยอะต่อก่อนลูกซีดีเนาะป้าไปมองเตี้ยเราเขาเลยอ๋อกูลูกหอบเที่ยวกูยังเราวัวเที่ยวปุ๊บยังเราไม่จบโปรแกรมนั้นต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวกูเนี่ยกูยังยังเราหลอกกูยังเป้าว่าบัตเจ็ตเป้าเนี่ยเนาะ financial กูเป้าเด็กเงี้ยละหลวงนะชีวิตอย่างเที่ยวเขาจังชอบเรามากูใครสอนยี่หล่อนะไอ้กูเป้านี่จะกี่สอนยี่อย่างกูเป้านี่ยังมีตัวมีอยู่กันเรานี่ว่าเชื่อบอกเลยจ้ะกูจีไอ้ตัวนั่งเองกูจีได้ยังหล่อใครได้ยังหล่อวัวแล้วนี่เชื่อเราคือกูยังเนี่ยนะกูยังสอนยี่สาวกูยังป้าให้เด็กชิมว่ามันจียังรองเลยจ้ะเนี่ยนะสอนยังรองนะแกเนี่ยก็สินะกูสา challenge ไปยังมองเนี่ยเขาลูก Saint Paul Minnesota นะไอเดียเขาลูกยีลีนตัววันที่จวนนะมาท้องกับไปยังมองเต่าตาลทองหมดความบ้าปีไอเดียไปลูกแรงสีขาวในชาติอีสานนะไปยังนั่งจิตเต่าหมดความบ้าแค่นั้นอย่าไปจิตเต่าหมดความบ้าอย่าไปลูกชัวอย่าจิตเต่าไปอย่ารอสายจิตเต่าที่ถูกบ้องหลอกตัวลูกแรมสีขาวนี่คอมมิชชั่นเนอร์หน่อยที่ป้าเป็นไปจีนนะอย่ากูชั่วโมงรู้ลินได้สิลูกน้องว่าจังต้องให้เด็กโตต้นจีเฉลยย่อเนี่ยเนี่ยน้องไปจุฬาพวกในที่ต่างต้นจีเป็นนี่เนี่ยที่สีตัวเก๋ได้เก๋ใจเก๋ฝงต้องฝงมองดันนี่กันได้ราคาโมเชก็ว่าโมเชก็ได้ก็รู้ก็เฉลยนะการเงินรองหน้าก็จังหน้า我是那个，我爸爸讲起冇啲落地南方插，我個錢包下啲個要拎到聽啲錢好攞個包啲個拎到，聽到個包啲個字都必須得嘅。相對你都知俾做嘢，好似我係老實就係當你先至 the next day 你好嗰啲，我就係個錢多係老實當個，就係嗰個就自己嗰啲。Oh, next keynote speaker on the agenda, I think that he just left. City Council, Minneapolis City Council, Jeremiah Ellison. I believe that he just spoke earlier, and we will move on to the next one. Is from St. Paul Public School Superintendent Joe Golden. Please welcome, sir. Oh, you're taller than me. Good afternoon and greetings. My name is Joe Godfrey, the superintendent ไป of public schools on behalf of the public ไปเฉียงเงินลูกเลยเดี๋ยวสเตชัน I'd also like to say a few words about Marty Shaw, who is the chief today.
my heart continues to be filled with great work that Marty has done in our community. Being a little girl who I can only imagine today. Thế là lúc nào giờ mong thịt đu luôn lên. Celebrations here in St. Paul. I want you to know that we are going to honor Marty. Thank you to the Zhang family for working with the school district, and this fall we'll be having a celebration. There'll be more information coming in regard to that. I'd also like to share with you that we serve more than 10,000 students who identify as Asian in St. Paul Public Schools, the far majority of them being Hmong. And I think it'd be great today to talk about freedom, but we also need to talk about freedom of learning, something that doesn't come up very often. I want you to know that in our school district, we are working hard to make sure that our students can learn about their true, authentic histories so they can show up and feel good about who they are as a Hmong young boy or young girl. And we want to provide those opportunities each and every day. So we have started two things that I'll share with you briefly. One, we are expanding Hmong dual language school into the middle school beginning next year. So we will have a pre-K through 8 program in St. Paul. Very proud of that. And I'll also say that our community really pushed and wanted us to get that done, and we will be starting that. The other thing I'll share with you is in October, we passed a board requirement graduation requirement for critical ethnic studies. And what this means is that every student who goes through St. Paul will take a semester-long course in critical ethnic studies, and the Asian experience, the Hmong experience will certainly be part of that. And the great thing is we won't find that curriculum in a textbook. We're going to learn from our community. We're going to learn from our students, their families, their experiences. And we couldn't be more proud to provide these kinds of opportunities to our students, because we know that our students need to continue to learn about who they are, feel good about who they are, and be successful young people in our school district. So again, on behalf of the Board of Education and St. Paul Public Schools, thank you all. Have a great festival, and enjoy your day. Thank you, sir. Thank you for being here, and I'm sorry for the delay as well. And our next speaker is also a great leader from the city of Maplewood. She is the mayor of Maplewood. So please welcome Mary Lee Abrams. Thank you, everyone. Thank you for staying. You know, I will bring welcome to How's our baby? Như thế là đầu tư luôn thôi ha. Vẫn đầu tư luôn hả? Đó. It is fun to look at all of the Đó chỉ cho ha, lần đầu bà ha. Also, I come today with a vivid condolences for the lost family. It just happened yesterday. Certainly our thoughts and prayers are with the individual. Chụp online vậy, nó lại chụp cái giấy tạm mà. Ló mông lại mạnh lên. Yeah. Which is, I don't really consider myself to be a politician. I'm a public servant. I've been on the council since 2013. I've been the mayor since 2019. I had the privilege of serving on the council with John. And now I'm withering along running for the Senate now. But I just can't thank you enough for being here. I'm going to go around and look at the field. Sẽ phải cho cô lúa chứ. Đây là po của lúa hả? Chứ không có nè. Nó là lúa cái vụ kia, để có to à. Next speaker on the agenda is Melo Rome and the crews. Please welcome and step on the stage, please. 我是不停地在那多么美老兄弟，有了，哎，这些，这些。
代表前有幾個人咗。MC 嘅場合係要做非主流上通常的多多的多要是如果非多那個這一段送給老師，你看我這個還有說。I'm surprised nobody's wearing masks. Đấy thì tiền web ảo này. Nếu có hội của theo ấy với chủ Này có cái gì tôi chăm mua này. của xin lỗi. Ô lệ u sa sa cô nó ấy ô Đó lấy trình độ nó lấy đầu lên đầu gian đã.